ti perlo kadi ke video ngani lek kat bala bang ni kai phi kumno ban lek kai pool te pool de swimming pool kani kat khot ka pool table hakaba ki khot ka 8 ball pool te game jong pool ki don ki ki jai tu tas ngi impact tang ka 8 ball pool te rukom penbet hakani rukom phila ban penbet hakado ko rukom ro tamah kancing kwa ka jonga te teng penbet kini ki stripes ki badan line kumne na padeng but kini ki khot ki full stripe full ti phila ban penbet hakado ko rukom no number rum lelai no bayong on habdon way ar lai hakaru ka balai haprengke hapen bet hakane rukom kata kadi rukom penbet mentang ini pet kumno ban stripe mo pi penan kam do new ding ban stripe ni khot stick nanta yau ne ki khot cue ball ti cue ball pen strike penong ba ngan bu nang mena kani ka pool table kalarem takadaw ni issue don ulain andre hamarang ne lai pawa jong kani ka table sidon ulain ken te ngan cumut don ulain don ne te pemla bantam itu lain ma phila ban bu hang no hang ro sani kalian mo ti sibo mata ngabu hang ne te ya pen iya phi strike te por ba strike pinap yele kat bala pen strike ya nomor ba ku ban pendrung iwe artili ladam rung lele tang ba ka valid strike ka long ba hab dei ye kiti ba pedeng southly ni kiti ball hab pedeng hab ye kini kiril hab day gini kiril te ban long kum ta hab ai e kan petang ini pet mau ngan strike te sho bang strike ngan pni kum no ban bat yo ni stick te ngabat kum ne pi balik kum to pila ban le kum tu na pila ban le ambaran kum tu na kat pila ban dung kum tu na kat himat tengah ngasil le kum ne tengah hab ai e pe jo kum ai e ke energy ke bo kawan akan diketik mo pet ai e te wei arlai laprang te now anak perai ken klemrungi weiru dena klemrungi weiru betan te itu iba yele persayanga iyo banjet katkum kerukom syong kini kipol meken ti yo banjet ban tap shwa te subu pidai opponent jonga te pio banjet penrai ban tap kini ki balong stripes kumne lan ni ki balong full kumne pipet ya rukom strike kai ka ban suk te ka tingmo jokha game ka basuk kat bala ban penlut ya kini ki balls ban tap hakini ki ayu hakini ki pockets kan te ya menta adap strike adai ka bari jong itu opponent jonga te subu manga ngade opponent dengan jet yakini ki full ngajet yakini ki full te piu niu cue ball ni ulang kum striker kerembut ulang kum uto pemla ban ta ta pena penon kam da uni bandai yakini bandrung beta subu ngajet ban tap yaki full ngale kum ne to ngan hab day full kai kum to te uni umru tabal adai kam day ka faul kita next kalau day ka turn itu opponent dong te ladana itu opponent dong lalu udah melahi banjir empat rum jumlah banjir half lebih strike lebih full subuh ngai ketua mentang mengasih uni lalu dan adun apa throughout the game dan kadu menekut meni game ngaji full kemaksan room 4 room weiru kemudian dangla kan bayok tap ni kok do yau straight dan full yo jit ya kata ya terong apa dia tu open dengan awak menjit tu ayo menjit sebab tu open dengan awak jit yo full kemudian berdampak siang dia tu bentar 4 yorung 4 yorung tidang dong lak susu ti bentar ada ke pari jonga yang ni gelak kai imaginary opponent buat mengamo ne
rung mentah rung full ngan hap banyak full ke dengan ya di full mentah mo Arung full ngeliat kan balak bantap nomor kayak ka jenguk jong game bantap bet hadu dalut apa kawe kerul ka full kalong bay uniu 8 ball ni ong kani ka game kadi 8 ball pool ini di benrung last ladang akum tap baklai ni ngalaran pajok na utu yu ayo pajok na utu partner lani utu opener dong amo ti hab lekat balak bandung penrung yu ni da accident ro uni day last tengah rang day full dengan nilai bentap di full kan stop tiba-tiba klem rung lade openen jonga ti openen jonga di way iki stripes te ka game kaya kata kerukom te mentang coba tay kena di pause mo subo ka jonga ka day yung new full akum siap kamu siap ini lain akum day yun it is a foul ane ka day ka fall kan te lada urong jonga uday full happen day ba yung full tang ba subo siap jauh ni full kumne day utay strike ro kam day ka foul namar ba la day shwa ya full subo ngala siap kumto klem day am yu kadai ka foul tila da kadai ka foul bang klem day yu ro tu opponent jonga boile tersa ula ban sim yu ne ula ban bu hang nuru ka bau sosok ban tap ke yau la ban day hang nuru baun tap ke ban tap ke ma kumto buh na to tementang mla ban ta sure betul ka foul kala adep ken no tangta dadang ale kumto bu ni don ne to ale kumto kumdai turu foul ta du no kala poi no ka turn trong tu opponent sim ni ne bu biang akat bakwa to ha đó akun to mentak sebuah larung itu apa adat lebar hai mentak sebuah adat lebar hai kisah takum deh sebuah lai kai mo lai kai mentak sa takum deh sorry ta sa takum deh lại lại khai thế nào thì trái yêu ngon ngày phi last ball une bây giờ thì tu opponent jong aru stang new last mangaru new last thì là don nih lah dei kabari jong amo thì ngat tap une banjok ya kan cái game banjok ya kan cái game an hap tap une hapor banget tap une ngan hap announce lupa la ne batai hangno kapla bangadei ban tap subo mentangan ongan tap hangne parai kadai ka rule ba hap announce ba yung niu bayong kan ngaplan ban tap hangne lada upoi suwai la job no ini la job no untuk open jong sam ya mentan subo ko yung ne ngan tap hangne Xem lên
Kelam rung ah. Te kaya ket ke kia. Tu opponent jong ah, punya lek ban tap you ne. Te mentang sibo. Oh yang tu hab announce. Yang ni Melajok dengan kalong. Hak tu kerukom tangba. Sako we kerul. Tangba. Sibo. Ini lapoi. Tu. Bola bu tu. Ngetap yun ya. Aku bakal rung lang tu striker. Ada cue ball mengiong apa pool. Mana job? Job itu boleh persiap. Tu ya. Ngakermen lah. Enjoy aku video mentan. De lebih olat selekai. Hey kita nak pool table. Kene for Heritage Tripura Castle. Kau nak hotels, but restaurant for Shillong, but ada kalau khamrim ni kan, ada mencua. Begitu kita kita taruh ke living room cafe, nak tak kadon ke The Suburb, nak tak kadon ke Melumut. Kini kita ke Shillong kita pilapan lekai, ya kah pool. Dengan ngamdai professional, ngamdai expert, ngasu idea, ya ke menganang, dengan nget mengakhlam baklatan gitu kata-kata. But what nomjat seki pool skills kita ngan nomor ngambil lekai competitively, sui lekai tak menbangja. Kublai shibon.